Alhamdulillah, tuan, pada malam yang berbahagia rayanya, katro kena ba'dayah as-siddiqin al-aziziyah, yaitu ba'dayah sahabat dan guru Ridwan, yaitu Abi Safwan, yang beliau diabut di Samalanga di Mudi Mesra, yang lun tuan lung diabut di Kuta Keruang. Alhamdulillah, Tuhan perempuan kembali di wate yang padu-padu boh wate yang berikut, malah trip kang Nabi. Nah lunjak keno cuma broken te lunjak keno kan kopiah mirah pakai. Maka ji tetro keno kadang-kadang jangankan sedekah mau buan sahabat apa. Pakai karena kopiah ngan pakai kopiah mirah. Bunyi malamnya anjan lungduk kai beri. Anjan lungduk kai buat kaduri. Nyo tewo na pula endam tu. Anu bete. Bete lah. Saya sudah berpengalaman kok. Selawat dan salim katanya selawat kepada junjungan alam Nabi yang raya, Nabi yang mulia, Nabi yang ulul azmi, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas syariat beliau kita nyo tauhid. Di atas syariat beliau tam doa ba Allah kita nyobu tamate. Di atas syariat beliau kita nyoba Allah, kita berdoa ba Allah, kita nyo tak bangkit daripada alam barzah, alam kubur menuju padang mahsyar. Nan tepat padang mahsyar. Padang mahsyarnya kon di Arab tengku, nyoya wiwit ile. Padang mahsyarnya kon di Madinah. Padang mahsyarnya kan di Nangrawa Yaman. Padang mahsyarnya kan di Nangrawa Mesir. Munyo seandainya padang mahsyarnya di Nangrawa Arab, awak Arab hana payah mengeja pi padang mahsyar prehde sagai. Amse awak Arab yang perte-perte raja Arab, perte raja Salman, raja Fadum, raja Pu dua wawai du menjadi mundum. Ya kan? Perti awak-awak Arab orangnya waduh mana? Anak payah mengeja, pergi gepreh tengok sedih cok. Itanya yang tak dari Lung Putu kedeh. Itanya yang tajak dari Pidia Jaya kedeh Arab munyo. Alam barzah hanya munyo. Putar apa katanya? Padang mahsyarnya di Arab. Berarti padang mahsyarnya kan di Arab itu. Pajit. Bak bumo yang disediakan oleh Tuhan, bumo yang lain daripada bumi ini. Di manakah dia? Saya juga tak paham betul. Kok anda tepat ayo, pak pada masa aku kubah oleh Tuhan kan? Yang ada kan tepat roke ye. Anak kan? Alhamdulillah dengan syariat yang nemele Rasulullah. Getanya belupah tu padang mahsyar menurut kelakuan isino di dunia. Munyo dunia nyo le amai. Munyo di dalam udip le tamai. Kepegah lang kitab, kepegah le gurai tu munyo dalam udip nyo got track record ji, amalan ji got. Kelakuan ji got. Di kewajiban yang Allah wajib dilaksanakan. Nyo bagaikan kilat menyambar, dia akan sampai daripada makbarahnya menuju alam, menuju kepada padang mahsyar. Tanya wajib tak isina di Luang Putu, isina di Melasah tutungnya. Tapi menyogot amai tu lam siklap tanya gume laju le malaikat kedeh padang mahsyar ide tak preh hurang. Ya wa lain na yang jak ngamoto, na yang jak ngahonda, na yang jak ngaitangin. Na yang jak ngetapak, na yang jak ngeruang, na yang jak ngelubo. Nah lang kita apa ji?
Yang gure-gure gitu yang gure-gure yang temu buat kitab-kitab Jawa, yang kitab-kitab Kasyful Ghaibiyah mesti kita lapan kok ada nah yang jak ngeruang, nah yang gule kedeh hutan oje. Ana gitu jak karena apa kan amalan menaruh berlakunya. Jadi kita berdoa ba Allah urang-urang kita yang Bandung umat Nabi Muhammad ahli sunnah wal jamaah lebih-lebih ron urang beut isino bak dayah as-siddiqiyahnya butruk tajak apura lebih-lebih tak buat badayahnya bubagah truk tajak kedeh padang masyar nah perle bagah truk padang masyar perle beut pada beut isino ne beut aju ben weh abinyo uru malim guredo ni ben akhirnya ajang gotok angkon ini kira yang gotok angkon malim ke megah ite truk merdu malim truk merasa gede truk badai kanah gede ite ya betul ibu megah falillahil hamd. Di atas syariat yang dimiliki Rasulullah kiranya kita yang terlepas daripada huru hara dalam kubu, terlepas daripada carut marut dalam kubu, tayo berijang truk padang mahsyar be Allah putamang dalam surga Allah dilikut Nabi. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam pula kepada para sahabat, para keluarga, para pendamping, tangan kiri, tangan kanan Rasulullah yang urungan Bandung nebantu Rasulullah tanpa mengharap jerih payah, tanpa mengharap honor, tanpa mengharap imbalan di kemudian hari, tanpa mengharap sebuah tekenan di ketika hujung bulan, tetapi mereka ikhlas membantu perjuangan Rasulullah. Yang kedua yang harus belajar daripada sahabat. Pakai bantah belajar daripada sahabat. Tayo tapi buat amalannya ken tak harap si pupu. Masalah harap itu urusan belakang. Tayo guru-guru mesti kata sembut ikhlaskan diri untuk mengabdi di pondok pesantren di mana Anda mengabdi menyojino berarti badayahnya ino wala ne permun agak ne permun dayah drawane. Baik ne permun tukah dron matang mesti dron lah dom bagian pengajian. Leh bu anemiat leh bu kali hidron menkontrol dan tengku mege dan. Nah tengku kadang yang gak buat popoleh menyoluh popoleh kerog lepo buat gi bile kecruap kerog pari jana buat ge cukup tre gitu biar cukup lambat tengkuan pi anji agak tengok tengku buat energi bacu bubagah bacu menyolah genyan cara tamu dek menyolah roh jamun PKI kamate dari anji buligat bacu lah lawenyo hai buligat bacul leh meratip punya hanai bi terkah putih jaro long dalam terkah merempak tadi lambu depek tengah-tengah bujeh bacul buligat bacul dep igop lawe nyo nanti carai mudep hanai meratip leke terkah karo itu ana lian meratip itu mejo terkah ipegah legop saleh apa ni saleh iji sabak urun saleh ngurut tinggi tegitu tahu ciji apa ni saleh tetame pak nujuh gop karap wa wari karap podua karap beut iji kalam lebu siroi pegah lengan ya dawa ya manji kalam lebu tungku ipegah lengan lain ji saleh dawa apa ni saleh tinggi igop karai aware ji mebu kalam lebu Dron yang temu buat guru-guru sini ikhlaskan diri, mengabdikan diri, korbankan jiwa, korbankan harta. Hati-hati hanau bajamo be preh peng batengku ware. Be hanau bajamo bile preh gua bi le wala kepem si plur be blo bajamo. Cukup ke udip. Punya menancara anu udip nya lu dalam ni cok bineh gede. Tro dengan.
Nhớ của bà bệ nhih tha teo đê bệ mẹ trong tha teo đê na gom vô thực cả bệ cả bi bệ ta thu đi sang cứ teo bà cái ngay vô Betul của bà na guru làm pikirannya teh vô thực cả leu urang bà bi late nya ha teo ka jo juga na urang ge age anjit lah pi bi lembu jeung ke ha teh mate nu Falillahil hamd. Dan yang melakai ba Allah pampun dosa ketanya dosa orang cik tu dosa gore tu dosa ulama-ulama Bandung ba Allah bi rahmat kepada gure-gure ketanya ulama-ulama Aceh Abu Tumin Abu di Kota Keruang Abu Belang Belah deh, Abu Mudi, gure-gure lain dum di Selimum, di Lun Ibung, Abu Payapasi dan Abu lain Bandung. Allah bi mu panjang, Allah bi mudah rezeki, yang be mudah rezeki matang. Abu Ci urang kasian. Yang bunyi baca rezeki karena aji pakai anjing nyala rezeki keung ketanya aji. Kan? Bala rezeki bila pakai isera langsung roi keung ke tayo ji man tayo hanjet tak keun tayo mono hana ta pongo dror kana kalon dror teh ikele urang mude ku te ka Abu Ci urang ati pongo dror tayo juta pongo dror tayo bele kalon dror teh ya tetro te pongo ji tayo yo baji juile ya kan jadi alhamdulillah kiranya Allah bi umur panjang Allah bi hidayah Allah bi bahagia di udip, Allah bi bahagia di kutika kanwa ba Allah, gure-gure, ulama-ulama tayau dan urung yang petimang agama Allah. Yang mulia, yang terhormat Abi Safwan beserta keluarga yang beliau merupakan sahabat ulun tuan cid, awai ganyan dia buat ngelun tuan dan hihi ganyan ngentengku daripada ulun tuan. Ganyan lihat pada reuk na janggut lo. Ilun lihat pada nubut na janggut lo. Tapi hantar panci teratik tadu jo terkacit. Walillahil hamd. Kiranya Abi dan Umi beserta keluarga Bandung Allah bi sehat panjang umur ne pimpin kita nyawa ne bimbing kita nyawa dan ron harus yakin yang nebut ino bahwa hana mustahil ba ilmu Allah kaya awak dua bak kede ngentuki kede tinggal mana jipu dipih gure kita nyawan Abu gede wal abi gede nyan kadang-kadang malim hana saban ngan abu-abu ngan abi mudi kadang tapi ben yakin drone yang bebe sino insyaallah kadang punya Tuhan bi lebih jet ni bak ganyan lebih carang ni bak ganyan pesantren drone tengah lebih reuk daripada pesantren ganyan nyo harus yakin karena apa kan bek ni pikiran ke ku beut pi bak tengku ya hana tak malim tang ke hantam malim kawan ni ji nyan bangai pikiran lagian tengok tak kerja apa tu ke sehingga na kemungkinan untuk raya kedai buah ngan kedai toke yang kena kedai heboh orangnya pak kerja wai bak toke lain kan bak toke nyan saboh kedai toke nyan awai iya ne buahnya orangnya ibu kaca beung heboh kedai kaya ijo kaya bek ne pikir ne banta mekat bak toke yang hana tak kaya hai tim kayaan buah kon yan banta beut bak tengku hana tan malem sang gegete oi bawah ke nyan kon yan pakai banjit nyan ba Allah mandu menurut yakin bata begitu makanya dodon yang katruk kuno khususnya yang muda-muda ile dan yang guru-guru nemita berkat ba urang yang ka berkat udip karena don ten wo kampung kan age yang kan nyo ino hat tadi ini baje matang gosok matang mu pekap keno jio matang udip sing ngapain pakai jio mate ge awak dong nyo ku ga
Mah na depu le gop je mate karena bakan tak pakai ju teteng gop padupoh dah na tenteng le lewetnya padupoh karena poh bak pe penting. Oroje kanya dia yang le urang papa duka orang hana tayang le papa duka cok jape lah mai jim ka jim na anakku rebegah. Padahal mana cuma teh. Mungkin kan. Inu hat tari ni matang ni mano ni gosok igo ni bo puangi ni bo citra boleh geti anak payang-payang kan. Singa hata ni kawin kawin kamu boleh geti anak kan buat kerana ni ibu le uri rumah. Pakai ni buat jajan hana. Kon ibu sayang ikon. Ibu sayang ban-ban kawin ni minta putih kan habi ni tapi abati nak minta putih. Yang ban-ban tam kawin. Lihat sana ni dua boh teteh hana pengkan ni putih igui tu. Betul. An betul ni ci. Menyekan gelong pegah ni cok rabaro ke ni juga ke deh. Nya aku pegah. Hai kamu kaje kata ni orang. Walillahil hamd. Kakak. Penghormatan yang mulia, yang terhormat, Tengku Imum Gampung, Tengku Geci Gampung, tokoh masyarakat, pembantu, penderma, pensamping, tuha peut, tuha lapan, dan yang petuha-tuha dro. InsyaAllah Bandumnyan puyang kata pebut kebersamaan nage abi pegah buno beune premun be usapo bujit ke tiamai jariah ke getanyo lam tahudip dan di kutika getanyo menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, yang mulia, salim tabi Siplu Jarawati Ule, para dewan guru yang Anda hidup dengan uang Anda sendiri dan insyaallah akan hidup selalu begitu kalau tidak ada perubahan. Nyo lagu teuro hana kerja gagian tapi. Nyo lagu itu membuat jajan galak dron gagian tapi ju. Pakai banjir harusnya pembenahan, harusnya perubahan teh guru. Be mtamah trip daudip mtamah le tengok ju anjeut. Getanyo guru taudip tadidi anak mianyo menyodro ni sino nudip nudidi saban lage nyo dayah drawani guna rasa tanggung jawab. Pakan karena drone singa lusa akan wo gampung, akan nemu keluarga, akan ne pedang bale, akan ne mitangan lagi abi mitangan drawani. Mamio drone hana setia ke dayah yang pernah ne dua. Drone singa hurung yang ne mitanyan hai tim semua buat ba drone kecuali tewo bunapeng. Jadi orientasi yang tak pubut orangnya hanya tulus ikhlas karena Allah, tak minta ridha Allah melalui urung yang kata Allah, urung yang dayah-dayah kamlai berkat. Nyoy sino taudip dan mengabdi laksanakan sesuai dengan titah hati kita yaitu untuk mencari amal. Jangan berharap lebih. Kalau Anda berharap lebih, Anda akan kecewa karena di pesantrennya hana apa yang dengku. Di pesantrennya hana berah. Gaya pegah labi bunuh abe beri matang ti bilion royo padu kilo 70 kilo kan 70 kilo padu bosa daerah padu bosa aja 70 kilo leh 10 kilo amnya sabosa padu kilo leh sabosa 15 kilo berarti sabosa 15 kilo wa bosa 20 kilo puak bosa mengbosa abe beri si bilion nyan untuk sedekah matang hana si yang magoin kerau gaya pegah menokan Pane beranya yang kata agak sembut. Dia sembut bab majlis taklim jo serkah legom beuk mana tahan terempok bela krim. Kahana berah. Ijo serkah legom beuk murinang tah di meja barabu. Makan kata pabeh ke berah hantar pabeh kaco nangrau. Ane mi kamu ngamo lagi ke berah kleut bahan abu. Jadi panitrian Bandung, nyo Bandung adalah diatih doa kita yang bersama untuk kebersamaan ne pobut isinau semoga menjadi amal jariah di kutika ne mengabdi sinau dan di kutika ne wow gampung. Yang terhormat, yang mulia